Murhangeri wa DA John Steehuisen u sole swinene mfumo wa Afrika Dzonga eka ku va vatamba va nga kombisi ku voyamela etlhelo loko swi ta eka nyimpi ya le Ukraine. Steenhuisen wa ku vuya hi le Ukraine laha a nga tshama kolomu ka vhiki hi xikongomelo xo ya tikumela hi yexe leswaku kahle yini xiphiqo. Hi Dzivamisoko Afrika Dzonga a ri votanga enhlengeletanini ya UN mayelana no yimisiwa ka Russia eka huvo ya vuhlayiseki. Steenhuisen uri Afrika Dzonga a ri fanele ku seketela Ukraine kambe xiphiqo I mfumo wa ANC. You would use your position in BRICS to put pressure on Russia and let them know in the strongest terms that you condemn their war crimes. You would use your next phone call with President Putin to implore him to withdraw his troops and to open the port of Odessa to the exports Africa and South Africa so desperately needs. Steenhuisen uri ku ta va ni switandzhaku swo kala swi nga ri kahle eka Afrika Dzonga loko nyimpi yo ya emahlweni eUkraine. Even if the fighting were to stop right away, the economic devastation, and particularly the agricultural aspect, will take years to overcome. And this is not a Ukrainian or even a European issue. This is a global issue. Steenhuisen uri ma Afrika Dzonga yo tala va nga ha lova loko vo kala va nga sirheleriwi eka mbuyelo wa nyimpi exikarhi ka matiko lamambirhi. Mixavo ya swakudya swo fana ni rhayisi, koroni ni mafurha yo sweka ni petrol swi tlakukile hikwalaho ka nhlaselo wa Russia eka Ukraine.